Ay barakende. Emre деген keramet. Sonun oyun. Hey ma 200 bala жүрөт. Небір мықтылар жүрөт арасынан көріліп шығып. Esen ұлы Өмірбекке. Barakende, Барбал Өмірбек. Арыба Өмірбек. Жаша Өмірбек. Hurmatlı oğayın tuğalar, bir köngül bir koyma. Ömürbek, Ömürbek. Aylanıp geçeyin. Ömürün uzun olsun, geleceğin gen olsun. Şundaydan camal göster, camal sözden saklasın. Kudaya şuna girine, birine her hareketler girip gitmesin. Usunca yelzin batası deyip, ağarıp kögörüp kırgızdın erkek cilit öldürüyor. Amin, amin deyle. Atamızın akbatası kabul olsun. Barakelde. Bir signaldı verip bir çimirlik koycu kökçü bölümünün. Barakelde, barakelde. Esen ağamыздың oğlu. Atanın oğlu. Bileğin güç ketmesin. Oğlun жақсы olsa elindeki de, жаман болса ошо келиндики de etsene, келиндик olma elдің oğlu olup жүрер. Ömke бар бол. Арыба. Тура, түштү. Ömürbek kolunu götür koy. Götür kolunu. Ömürbek kolunu götür koy. Ay Молодец. Ay barakelde, қараңыздаршы, қандай сүйініч. Біреудің iyiliğini көріп қуанған адам, сіздер де ошондай ийгиликтүү болгула. Қараңыздаршы. Бұл эми Кыргызда, өзгөчө Кыргыздын ичинде таласта мындай көрө албастык деген жок. Ушундай улуубуздун ийгилигин жалпы эл сүйүнүп караңыздарчы. Кандай бир деңгээлде кубатташып атат. Ушул сүйүнүчүбүздө. Айда Ömürbek. Айда. Ушундай ийгиликтер, ушундай улуу ар бирибизге насип кылсын. Элдин оğlu, Барбал Өмірбек. Өмірбектің мына таштандарды таштап атқан арғымақ Чолпонбайдағы Азамат аттуу мырзанын арғымағы менен. Қараңыздарчы, ошондай арғымақты Өмірбекке дайындап берген ушул Азамат арғымақ иесі Барбал. Ушундай мыкты арғымақтарды дайындап, намысқа, Кыргыздын намысына Мына алып кен, қарашы. Мына тамаша, мына ушундай болуш керек. Өмірбек